Rundeno. But then the mama Zangai was she bought it. Hey, guys, they know. Film on our phone. You want to go on the paper? You know, 9 kilometers. 9 kilometers. 9. Yeah, I'm studying 9 kilometers. Come sasa kazi mazuri. I can tell it is zero. Yeah, but Saturday ma wa mbele. Because Africa depende kwa kusiku 5 8. Aba depende kwa aba ende kwa aba 5 kilo. Aba depende kwa ya mawari. Not west hii so ni simu ya amene yo muziki tunaruko zani. Ona magana tunaruko zani. Ma kulipe mbegu yenyewe yose muziki tunaruko zani. Is it a mango benefit? A mango benefit? Don't believe it. Come on, hey. Believe so. Believe in so. When hey sasa sema kugira. Ama ngoza kuli mvula. Kana ngomvula. Ananena kule jina kwa bela mvula inakuwa mvula. Kama hai zina sura zima kali. Okay. Ndio sisi makaragi divine tunasema. Ino mwene ino mnambo zokubya zimenga. Tina mukuru kone mundu kakuka bano kubende ukubya yani. Ukubya. Chipaka makwaza twajara kubeza nyonga amatimigiza. Mandipo. Kuma kuno kumari ndi kudo. Kusuku David akomari magana ukubirira zinduzo. Basi tu ukuthi manje kufika from Makanjira Chipoli Sunset ukafika kutiko ukafika sibano unasa aba ndi Bansinje Bansinje ndi Bansinje bamatera uri Bansinje okay jabu Kujikola moda amen Kujikumugi Jambole Bodi likafika ndamina jama kuya kusala zinye mulandu bodi bilitsa kumaisha Siga. Buona makosiba. Sangarenge. I'll see ya. Yeah. Bye, Ilala. That was a little bit. That was a safe journey. Thank you so much. Yeah, guys. So if you trip bila bolu ya bila pero masala tena kama ile soko abwele jonjo bakono bagana hizi bilila babila kukaronga guys
malo amenewa. Actually, it's not that bad. Shikamaenda bunobuno ndithu. Palibe sozogwedera kwambiri, ngakhale kunali mafunde pang'ono. Komano, yeah, actually, umafika ngati kuti uli muchigalimoto chake chabwino ichi. Chopepa chicha. Mabe aza bobo. Chikusiyana ndi boat. Last time, naza kwelako boat, limasimphina kwambiri. Ichichi acha buno. Kutonda lomwe. Fika kutonda lomwe. Ama kuheda ama kusesa wako siao ndio kulemele lili nda kudama imadala sholinga mimi oro tu kuna gani aheda akuti ahede anthu ulimbe wina nyamulile mamudu akunyamulile wapasa dola wow. Abande ferudeta nyamulilwa atu ife apata nyamulilwa ndithu sometimes kuti sete ngawe madzi titakulowa koma foto apasa ina ganyu anyway amene ndi ganyu amene amapezeka tsopano maboti acha akafika apo anyabasa amabwera kukunyamula sikuti sangafike kunoku yayi koma nangasingoduli wonse makhala ndi anthu etu ndamayiuza kuti iwe uyime konko anthu amene ali mmene muwati uchite kuaheda taolotse ndo apasi pai etu guys izo ndeza kunyanja izo ndeza ilala ndija yaimoko ija mutakuona taenda ndithu fika pobo ndizakasita matrip mpaka nati ukafika tsopano kumeneko. This is a beautiful Malawi guys. I hope our pamene pantsiriziro pa program yathu ya Ilala. Thank you so much. Like, share, subscribe and comment in the comment section guys.